Biyag ti tao. Hello gagayam pakaragsakan ti gayam yo ti mangipaay iti kabarbarumanan napakasaritaan diti drama abiyag ti tao diti YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngabsakbay ti amin makablaawa mampay da David Deliso can belated happy birthday kani Michelle Chavez from Aurora Vega. Kasama ten kada Danilo Unay kan Charo Unay dita mga taram Pangasinan. Kat itayin ti nga rudendenggan ti episode 414. Dito'y drama tayo biyag ti tao. Makauma matikas ta nga ugalim si Kamayo. Na, anya man ang ti pagpupudutam dita. Kaslawan pamilya mitikas ta nga aramidam. Tila papapanam. Intun kwan agawid kalatan no kay kayat mo. Pangasi man lori, kasangsang putlang da tao, ng pagbasuraan nyo man tilapayag kon. No kastoy batla ka na yun, nasa isaya at magsinatalangan. Anya? Ha! Sina di sina? Asinot butbut ngam? Alaag dagiti anak ta. Wana, no kaya dati sumurot ken ka? Di ka madanagan, tanong maipapan iti sustento. Mangtedaklat ta. Makaumat ti kasla armalait ang iwat mo. Sa anak akastoy no husto tar aramidam. Di mo matipabasol amin kanyak ti kanayo na panagapata ah. Kantap na mo na umaak maten iti aramid mo. Sumurutakkan ka, nanang. Uray si kaay ka. Agimpaki ka matan, tagawid tayo ijay lugar me. At dapag naadan tayo ijay aya? Ag-caretaker tayo ti balay ni Uncle Yu ah. Ijay kami mutlaangan nga agadal, nanang. Wen, anak ko. Saan tayo nga tangagbisin ijay, nanang? Kat oray mat ditoy, manang ay ka. Dandan ni awanan ti kanan tayo ditoy. At idug pa yung tilistaan ti utang tayo di ta istor. Dayta nga rudkat. Kababain launa yan. Amangan numapan tayo ijay kat utang tumutlaang manantikanan tayo. Agtipid kamot ngamin amanang. Nala, husto daytan. Agimpaki kayo kay din. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pimanaw mat gayam dalori, manong. Wen, hindi pala na minsan ngal daw ah. Ni, pinanawan da ka dagiti agiinam. Ngam kaslaawan anyaman na kan ka ti ipapanaw da. Wen tasan matasyak tinang papanaw kadakwada. Ken kay kayag kugit ditag may saa. At least, awan agong unget. Awan na tagaring nga asawa. Awan nga agpaiso ti agunget. Ngam kasano kamat ngay. Kasano ti masakbayam. Kabailak mo't tibagit. Ti sustento ngay dagiti putot mo. Mangtedak to ah. Sana problema da ita. Naibusan ti allowance ko, nanang. Uri siyak nanang, naibus mo ten. Anusan nyo pa ilaang tuy 500 ah. Dahito ilat na batbate. Pagudwaan nyo nga gabsat ah. Anyalat magatang ti 500 itangay nanang. Ay kat agtipid ka ngamin amanang. Anusan nyo pa ilaang ano niya tada. Taniawang pa'y matintan ni tatang yung kwarta. Urian niya pa nagtipid taramidok. Talaga akurang dayta nanang. Di kan agreklamo, manang. Agyaman takit di tadalat na maitad ni nanang nga allowance ta. At dangag paiso, ngam kurang mat nga rod. Sursurom nga minti ang tipid Di ka agim babak ng ijay pagadalan. No kasapulan nga agbalon ka, tapno makatipid ka, aramidam. Di kamot ngamin agbalbalon. Puro ginatang ti ipapaunag mo ijay pagadalan. Ultimo danom, gatangam amin. Pabida ka mat si Kablesi. Ala, di kay man agrikyaran. Agrubat kayo kidin. Tama nga numala daw kayo ije pagadalan nyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, tatang. Nakawag ka matanak ko. Mangipawit ka man iti allowance ko. Manuti ka sa pula maya. Da kayo ano manuti itadyo. Apay, di na kay ikan hinanang mo iti kwartam? Adangam kurang. Nagbasitit idad na abalon ko. Kasla balon ti kinder. Mala, agawid ka dito yung Sabado, tamang titak iti kwartam. Ha? Agpaiso, tatang? Wen, urahin ka dito yung balay. O sige, agawid ak nga rod dita no Sabado. Ala, nabartag ka matasimang putatang. Pasensya ka, nanak ko. Noon na kayo makasimang pat. Awan problema iti dayta, tatang. Amumat asipod pa'y idi. Tsak kun kontraan tar aramidem. Ti pa nagbisbisyum tamawatan ka. Amok apaglingling ayam laang dayta, tatang.
Dahito ka ti kayat ko gan ka anak ko. Iso akay kayat ka. Tamawa-awatan na ka kanayon. Nabayag ka din ang nagururay anak ko. Wana, masikuranak nga ro namang ururay kada kayo. Kat, kumusta ti ka sa saan nyo ijay? Kurang tititid ni nanang akwartami. Kunak man no kabalan na kayo sa suportaran. Kat no 500 lang tititid na. Pagudwan mi pa'y ka ni Blessy. Hindi ka madanagan. Mang tudak iti 2,000 ka. Ha? Agpaiso, tatang? Kukwak ka dila ang tidwaribo? Wan, kukam lang. Makamumat ni nanang yukin ni Blessia. The best ka talaga, tatang. Saan ko nga rudan nga ibingayan ni Blessy, ah? Allowance ko lang daytoy. Wan, jak mo lang masigurado no putot ko dahil Blessia. No kita ngamin kaslas sa balit e ropa na. Ha? Asino ko mga ruti ama na ngay? Diyan mo, inayo ah. Isulaang di makamuiti dahi ta anak. Basta si kalaang di masiguradok aputot ko. Sa kakaingas ta. Limabas met ni ay ka ijay balay itay manong. May dito ayan mo? Wen, siyak ti ginagara na. Kat, nang tud ka iti allowance dang agkapsa? Allowance lang ni ay katinted ko. 2,000 ading ko. Ni, apay ani ay kalaang tiinikam ngay manong. Wana, tay sulang matiputot ko. Diyak mo na sino mati ama dahi Blessy. Ni, apay akas tati bagbagam manong. Saan ko aputot dahi Blessy? Ta saan ko akaruprupa? Saan nga? Kat no karuprupam? Saan mat ni ay ka ti karuprupa? Ay namanong karuprupam idaadwa. Adakit di paborito nga anak Konsintyan ngamin ni ay ka ti madingar aramidem. Ti panagbisbisyom, iso ang kay kayat mo. Saan akas kin ni Blessy apasaray anawaan na kang agbisyo. Nanaknakam jay buridak nga anak mo, ngam jay inauna, manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manungay tintod ni tatang nga allowance tama nang ay ka. Awan intid ni tatang nga allowance mo, Blessy. Ni, apay ngay. Adaintid na 2,000 ngam para kanula ang kanyak dayjay. Ibingayan nakmat amanang. Takaskan ka, kasapulak mo ti kwarta. Ni, allowance ko nga rud lang dayjay ko na ni tatang. Awan matimbaga nang ibingayan ka. Kasanuak nga rodan ngay manang. Dumawat ka mat kininanang Basta ko na ni tatang, kwartak kanula ang dayjay. Apay ngay akas di ni tatang. Addan samot paborito na nga anak. Wen, tako na saan nakaaputot. Anya? Blessy, apay ngagsangsangit ka. Agpaiso ka din, nanang. Agpay suti. Saan ka no ani tatang ti amak? Anya? Ne, nagkunay ti dayta. Ni manang ay ka. Isong allowance na kanulang tinted na. Di nakinig ka ni ti allowance ko. Anya, matikas ta ngay bagbaga di amayon. Karuprupam lang arudan kastapay lang ti panunutan na. Saan nga agpaiso, nanang? Sana pulos. Kasino kumapay ti sabali nga mamngay? Sa lawasaw dahi nga amayo. Nanang. Ang mala, di ka madanagan anak ko. No di na kay kan italawans mo saan laeng. Ikang kay ti kwartam anak ko. Kasano ngayon ti panag-enroll mo iti kolehiyo, friend? Agin rulak iti pampubliko apagadalan, friend. Kasano nawan ti kurso kayat mo ijay? Noan niya ti kurso akabailan ti budget ni nanang. Iso ti alaang. Talaga ka di nga awan bibiyang ti amayo ken ka? Ni manang ay kalaang ti supsuportaran na. Apay nga kas Gigi amam. Kanayon na ngamin nga ibaga asaan nakano aputot, friend. Anya? Aging gayta, kitkas talat na ti bagbagana. One friend. What? Anya klasit ama nga ti kasta. Naimbag pa'y ni manang ay ka. At dalang arudan it-itad ni nanang nga allowance na. Sabali pa'y ti-itad ni tatang kankwana. Ibagam ken nanang mo ta si kalatan ti suportaran na. Ni ay ka, suportaran mo ni tatang nyo. Saan amabalin
Guraan ni Manang ay kaninanang nukasta ti aramidan na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, kaanakan? Nasayat tamat, anti. Agad-adal kamat gaya mo ni Jay syudad. Wen, anti. Mano atawan kun ijay. Agab-abang ak ijay, anti. Ni tatang mo ti agbaybayad iti abang mo? Wen, anti. Agraman allowance ko. Aday itad ni nanang nga manula ang matngay. Ibingayam ni ading mo ano adda itad ti amayo. Aha, apay ko mga ibingayak. Wen atakabsat mo latamot dayjay. Madinubuk-bukudam ti grasya kat agrigrigat ti kabsat mo. Apay akas labasol ko pa ita. Kat ni tatang matamis mo tinang ibagang allowance ko laang ti itad na kanyak. Di ka maasyan iti kabsat mo aya. Ni, saan ko abasol no saan nasuportaran ni tatang ni Blessy? Gungguna na ah. Numaminsan mo ngamin kat kontraan na ni tatang. Talaga ang kontraan na tanabisyo mo ngamin jay amayo. Pagliliwaan na laday jay. No siyak, awan bibiyang ko itar aramiden ni tatang. Basta da kwartak nga itad na ayos day ta kanyakon. Anya? Amo manong, saan anasaya at tikastangar aramidem? Araramidik nga. Suportaram ni Aika, ngam ni Blessing saan? Makamumot ni Lori kan kwa na. Anya? Nya ay kalaang ti suportara, tay sulaang ti makaawat kanyak. Kani sulaang ti putot ko. Wen ata oray ni Aika kat paliwawang mat. Agpada kayo nga agama. Kun konsintyam ti aramid na. Kun konsintyam na mat ti dakas nga aramid mo. Ngam saan arason day ta, tapno baybay am jay maysa. Atula amin nga'y bagbagamot, Justina. Agdamat di inana amang suportar kang kwa na. Pagbingayan mi ida suportaran tapno patas. Nakapagsarita kayo kadikin ni Manang mo? Wen friend, Ket, imanugot nga agnaid kay ti boarding house niya? di namat nga rod kayat. Ha? Apay adi na kayat? Katawan mo't kadwa na ijay. Jak amukan ko na ngam no di na kayat nga agnaedak ijay, awan maaramida. Kasarita kumamot nga ni tatang yo Tayo so ti mga ibaga kanayin ka. No adda ibaga ni Aika, iso ti aramidan ni tatang. Day tala nga. No okay laang kada kayo, iti pag-abangan nyo laangan ti pagnaedak. Paggugudwaan tay latan ti abang. Kasaritak tupay nga umuna dagiti kasinsin ko. Nanya ti makunada, friend. Pakaamuan kan to. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay kanungay adi na kayat nga agnad kay ti boarding house na. Unay mo't day jakabsat mon. Nagadumot ti rason na. Iso nga iti ayan laangan daramil agayim ko ti pagnaedak. Tapno makatipid tayo iti abang nanang. Ay, unay mo't tanday jay nga ay ka. Imbes a makatipid tayo. Saan? Tabukudan na mo ti boarding house abay bayadan ti amayo. Jak amo agin ni Manang ay kananang. Narigat mo't no pilitan tayo no talaga adi na kayat. Kwarta man nanang. Agimbabak ng kakalpasan na agdawat kay ti kwarta kanya. Ni, kat natural ata da kayo kat nga rod ti inak. Asino tinamnaman niyo pagdawatak? Di karo ba? Apay, naibusan tintad ni tatang mo? Wano, adamanan plano yung apagbulak-bulanan kadagiti gagayem mo. Iso adumawat ka manan iti kwarta kanya. Sumanao kayo mat. Ibagayon na adamaitad yung wanawan. Agtipid ka kuma anak ko. Bukbukudam lang arudan tititad ti amayo a kwarta. Kita man siya adim. Sana dumawdawat kanya kiti kwarta taamo na tirigat ti panagbiag. Ala, husto day ta nasaritanan. Pumanawak mo't lang nawan maitad yo. Mapanakijayan ni tatang. Ne, sigamad gayam ti masabat ko ading ko. Abay, lagkapuam. Addain natin darak akasar manong. Kat nakitak ni Aika ijay. Anya, Talaga apaliwawang dadya aputot mo. Bagbaga am tuman. asinot kadwa na anapanijay. Asino kumapay ngay, dagiti gagayom na Tunggal adda okasyon, always present akanayon. Isuda ka dagiti barkada na apada na mutla apaliwawang. Gagangay tagtutubo ti kastan, Justina. Kaslad di mo mo't naglabasan ti kasta. Ay, sa anak-anak bulbulakbul idi manong. Amom dayta. Iskwelaan balaylat ayan ko idi. Naimbag ano agis iskwela pay dayjay. Nagis eskwela ka naman.
Suknalam sag paminsan iti pag-abangan na Awan kastay makasigurado ka manong. Tapno saan amasayang ti kwarta nga itid mo kan kuana. Dakkel di pa nagtalik ko jay kanakam kabagis. Makalpas day jay di panagadal na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta ti panagadal mo, ay ka? Nagikata ko nanang. Simmaduta kon. Jak mayulo. Nagado ti bagsak ko. Iso nagikatak man langan. Anya. Apay nga ay. Sayang tinarugyam anak ko. Masaduta kon. Makauma mo tag-eskwila. Ma-pressure ti ulo. Ay, kat amo ti amam ti panagikat mon. Wen, ngam ayos lang mat kan kuana. Nanya kano ti pakaragsakak, iso kano ti aramidot. Anya! Manong, nakitak ti pos ni Blessy. Agturpos mo't gaya man iti kolehiyo. Nag-text da nga rod kanyak. Ay kat mapan ka tamapan mo buyaan ti panagturpos ti putot mo alinaksid mo. Ay, kababain ti mapanijay. Talaga ang makarik na ka itibain, gapu iti inararamid mo iti kalabos. O, kitaam tinapasamak. Ni Blessy alinaksid mo nga anak tinagbaligi. Ni ay ka akanayon mo akanunungan, paliwawang lapta nga aging gaita. Jak matimpangaro pa kasto iti mapasama ka din ko. Di kan tumot dimngeg idi. Wani nga rod, itala ang mamiris ko ti biddot ko. Kasapulak ti kwarta, tatang. Awan lat ibagam no ti kwarta ka na yun. Awan nga rod kwarta kon. Awan pagbayad ko iti abang. Anya tinararamid mo iti manuatawan. Saan mo mat ngayon lipas ti panagadal mo? Nagrigat mo't nga rod tag-eskwela, tatang. Makulkul ti ulo. Ado ti sakripisyok para ken ka. Para iti panagadal mo. Tunggal agdawat ka. Ikan ka. Ngam apa di ka nag-eskwela ana imbag. Kat ko na yung mat-idi ano anya ti pakaragsakak iso ti aramidak. Ay, Alan ikanda ko ni ti kwartak, tatang. awan kwarta. Manon nga aldaw adyak nagtrabaho. Tamadi ti bagbagik. Awan pigsak nagtrabaho. Anak ko. Umayak man natin ko. Anyat gagaram, manong. Aday na po iyo. Mabalin ti makipangan. Apay, awanan may isaang mo. Awan nga ro din. Nagapsutak matin nagtrabaho. Gapo ko dagiti timpuar asakit ko. Agpa-check up ka, manong. Awan kwartak. Dumawat ka pa'y lakadagiti anak mo Tani, among matasaan kami abak nang. Awan bibiyang ni ay kakanyak. Anya, mabit lang taigawan ka iti kanang manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, pangipanam ka dagiti groceries kan bagas, anak ko. Ipan ko ijay ayan ni tatang nanang. Nag-text ngamin ti kaaruba na ijay. Kat kaasi ka no amakipangpangan iti kabsat na. Apay, saan ka ding ay ikan ni Aika iti kwartana? Ni manang ay kapay ti kunayo. Awan bibiyang nakin ni tatang. Tilaang mat pa nagbulakbol na ti ammo na agastusan. Ay, anyan day ja kabsat mo. Iso ti ginasgastusan ni tatang yo sa ita kasta taramidan na. Husto mat ket di ananang. Tapno maamiris mat ni tatang dagiti biddot na. Agyaman hak. Iti ginatang mong abastok. Blessy, anak ko. Awan anyaman na tatang. Ni manang ngay, kumusta mat tan? At daytayan tinubyo na. Nakidin na ni tinubyo na. Anya? Sapay pada na nga istambay. Kan paliwawang janubyo na. Paladingitan nakarot iti kasya nagbambanagan ti kapsat mo, anak ko. Kan makonkonsensya. Kaputim bagbaga kiti kalabas. Kan ti panangilaksid ko kan ka nga anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Dakal tinagbasulakin ka. Jak ninamnama. Asikagayam ti makatulong kanyak nga ma'am. Sorry anak ko. No nasair tirik nam. Kapo iti naramid ko iti kalabas. Patgan ka unay anak. Dua kayo iti kapsat mo. Tatang.
bunga lati saan miya pagkinkin na awatan iti inayo dagi dya ngayon pagbagak iti. Iso pakawanan na ko ma. Uwan, di kay madanagan. Napakawan kayon, idi pailaan tatang. Isong awan ti rumbang apakakonsensyaan kan pagdanagan nyo. Mababaylak lang amin anak ko. Awan kwentak nga ama. Awan sir-sirbeke. Di kay agsao iti kasta tatang. Tanuawan kayo. Awan kami mat nga agkabsat. Iso nga uray anya ti mapaspasamak. Amada kayo latta. Iso anapatag kayo unay kada kami, tatang. Patas kumati pa nang ipatag, kadagiti anak, awan idad daduma. Tadi te ammo ti mapasamak iti masakbayan, ken iti agdama. Alaga gayam, ditan ti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.